Chief Executive Member jangka Khasi Hills Autonomous District Council uba Penyat Sing CM, ulalit Jurip ya ke Khasi Heritage Village ke bah Mawphlang hene ke sengi, Hashwa ban Pynlong ya ke Monolith Festival ke belatmu Pynlong hau benai nok pra mentau snem. Ya uba CM la senran lang da ulampang ke KHDC uba lamprang bla bat Executive Member bedai kmi ke Tenat Arts and Culture jangka KHDC uba Victor Rani. Kani ke jinglet Jurip ke longru ban penya caprang ya ke jingpen kre nak benta ketiga tamasa. Te ngilashim ya karai banyak mat habedi ka Monolith Festival. But ngisutu ba ka Monolith Festival ka bangi tumu ban Pynlong hang ni kan wanra ya ka jing itu kerpang kamtam nabar jong kejela Meghalaya but nakiwe ki jela por India but kumju wat nakiwe ri sipang bantip kambha habidip ka jing ruspa jong ka Khasi hakabide ban kiriti dustur ke jungi